kembali lagi bersama kakak. Nah, kakak masih mau mencari mainan teman-teman. Yuk ikutin keseruannya bersama kakak. Let's go. Nah, kakak mau mencari ke sini teman-teman. Coba kita cari ke sini teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Wow, kita deketin. Wow, ternyata ada boneka boba teman-teman. Tuh, kakak boneka boba teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi ke sini ya teman-teman. Kita cari lagi. Wow, apa itu? Wow, teman-teman, kakak menemukan topeng Spiderman teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita cari lagi teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Kita deketin. Wow, sepertinya di sini banyak binatang teman-teman. Tuh, kakak menemukan gajah, singa, barracuda. Kita amanin ya teman-teman. Kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, kakak menemukan banyak binatang teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi ke sini teman-teman. Wow, tuh teman-teman, banyak pohon cabenya teman-teman. Coba kita cari lagi ke sini. Wow, wah, ternyata ondel-ondel cantik lagi ngadem di sini teman-teman di bawah pohon tuh. Kita angkat, kita amanin, kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi ke sini ya teman-teman. Kita mencari ke wow, wow, ternyata si Upin dan Ipin lagi di sini atas pohon. Wow, sama ondel-ondel pocong pula teman-teman. Lagi reunian di atas pohon ya teman-teman. Wah, lagi belajar naik tuh si Upin dan Ipin. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, Upin dan Ipin dan ondel-ondel pocong juga. Coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Wow, wah, di sini banyak popi teman-teman. Tuh, kita angkat, kita amanin. Tuh, kakak menemukan banyak popi teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, wow, kakak mendapatkan banyak popi teman-teman. Coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Kita cari lagi. Wow, apa itu? Wow, ada buaya di sini teman-teman. Tuh, kita amanin di sini teman-teman. Kakak menemukan seekor buaya teman-teman. Tapi bukan buaya darat. Kita kumpulin lagi teman-teman. Kita cari lagi ke sini teman-teman. Wow, kakak menemukan bebek teman-teman. Kita kumpulin lagi. Wah, anak bebeknya jatuh teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, wow, banyak juga ya. Tapi kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi di sini teman-teman. Wow, wow, di sini banyak kayu teman-teman. Tuh, kakak menemukan kayu teman-teman. Merah, hijau, kuning. Kayu. Wow, kita kumpulkan di sini teman-teman. Oh, sepertinya kakak sudah banyak menemukan mainannya